Ayan mga idol, malagi nyo ka dito itay issue iti iliti Sarata, Ilocos Norte. Ano sa dinokata dito ay Barangay Hall iti Barangay 2 akat adati nagbaling nga issue ti lote. Dito nga napatapyas or na-kick out na-kick out iti barangay officials saan dan nga mabalin nga pag opisina ang pwede ngam at ang samot iti biglang ihip ng hangin na kunada. Iso nga iti man na amwen no anya nga talaga iti napasama kababayan iti report na kani Idol Bernard very pindot man di Idol Joel numayaton. Okay, so in demand again mga Idol Bernard, please come in. Inlalawag ni Mayor Remigio Medrano iti Sarat, Ilocos Norte nga ti Barangay 2 Hall. Bueno, Barangay Hall, ti Barangay 2 San Agustin, Sarat, Ilocos Norte, kat agtalinaed. Basar pala ang kadeti in bilin ti Bitanga family. Nga na isot na kingkukwa iti nadakamat nga lote nga nagtakdiran iti Barangay Hall. Ti kalabes ket kalikagomda nga maikat di gitoy gaputa saan nga sumursurot iti katulagan iti nagbaitan ti pamilya ken kasapay kadigiti barangay officials. Ngano pa kasta kadigiti nga gundaway impaluboslan nga agtalinaed iti Barangay Hall kaya maadan kumadayto iti alad tapno maisina kadaytoy Bitanga Park nga maipatakder iti nadakamat nga barangay. Inlalawag daytoy ni Mayor Remigio Medrano. Only the Barangay Hall and a certain easement doon, and then it will be isolated from the property of the Bitanga representing the plaza. And binigyan nila nung last meeting namin ay imanugod da kapalubusan ni Dano Lakid di i-isolate na mga pinsan di jay Barangay Hall di jay Bitanga Park within 3 weeks di Bagada. So ngayon tatay ipalpalo up po kung niya po kapitan incidentally ti kapitan tayo dita kung tayo ligab ng mga barangay president because I have been reminding him of his commitment na pag nga ma-isolate kung ma-demolish si jay covered area as wished by the donors, the Bitanga heirs. And I've been very sad because kaslamay baybayag dahil bakag balbalin ti panunod na ito'y nagitunat. So ngayon bakit pa in the last session that I have done my best to help you, but if you cannot take it seriously then it will be yours. Kasi iti naibaking ko na. And I even mentioned about the recent decision of the Supreme Court in deciding in favor of the owner of a property that has been occupied by a government office in somewhere in Cagayan na matagal-tagal na ay nagdesisyonan niya na may right yung private owner to drive away yung mga nag-occupy doon sa property niya. Even when there is a big structure that was built and it was even a school, part of a school at that time. So sir, dati nga rod biyang datatan mangrugin to roti LG yung amang patakder tay Children's Park. Madabay iti pang naka-plano nan katandaan iti initial fund ni naproban iti local government unit na pangrugyan iti pang naka-develop na, and there was also another fund included in the budget for 2026 na may nayon to na panang-develop dito ng property. As leased by the heirs of the Bitanga family. Damag manipod iti Sarat, Ilocos Norte para iti IFM News, Idol Bernard Ver, Tatak RMN.